Hello guys, welcome back to my channel. Kung kamao ko mo lang oy magpagukod jud ko og iho. Kung kamao ko mo lang oy Hadiyo traged si Janito slow adtong dagat. Mo ni ilang gingon nila og chalet. Sa ato para resorts pero ilaha chalet. Naanapod mi sa resort sa Hangamo. Nindot kaso ilahang dagat kaso di ko kamao mo langoy maong magpadaplin-daplin rako katawan ko sa Hangamo kay di man ko kamao mo langoy ako ra kunoy Pilipino nga di kamao mo langoy kay mostly 100% daw ang mga Pinay kamao jud kuno mo langoy. Dijag ako nga katong nangaligo mi dire. Di ko kamao mo langoy, maong katawa sila ilaha kuno kung paeskwelahon og langoy sunod. Pohon. Inja mao ni guys, arang nindot tag kuan, mura pod og Boracay, Agbas, Aracapino. Mao ni among laaganan dinhi kada weekend. Samot na karon nga kanang dili makagawas-gawas kay delikado. So anhi mi padong sa ilahang chalet. Ang ilahang ngan sa ilahang dagat chalet. Sa Arabic chalet. Bawon sa nga inistoryahan sundog ra pud ko nila. Nindot kaado. Samot na siguro kamao pa ko mo langoy. Lupigan dagag ko sa mga alaga kay kamao man sila mulangoy ako kay di man. Medya nga baba, di ba yan nakamao si nana mulangoy. Manang mga tawa sila kay di ko kamao mulangoy. Ning amo ang amo pero arampod katihik. Dili gani makapangutana og unsay amo ang gikaon. Basagdahan ra mi balang magsudan na ginamos nga na wa sila kwan pakialam. Kay ang ilaha kwarta ra trabaho tihik gid ning pamilya sa among body ara ka tihik pero mga dato unta kado pero tihik ni agwanta na laman ko kay pagadto po ko sa Pinas kay di man po ko madawat og mga apply kog trabaho og mga kanang dili made kay wa man pud ko grado wa man ko kahum kana pug ang alaga ni saka na pud kadiyot ra